Poštovani gledaoci, gangrena zuba je potpuno odumiranje tkiva koje se nalazi unutar kanala korena zuba, a njen najčešći uzrok je karijes. Gangrenu prate ozbiljne komplikacije i do nedavno se, što je najgore, uglavnom završavalo vađenjem zuba. Savremena endodoncija uz laserski tretman donosi kraće i uspešnije lečenje, tvrde u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji dr. Lolin iz Novog Sada. Određen broj pacijenata nam se javlja u ordinaciju sa bolovima u predelu određenog zuba, jakim bolovima koji mogu biti spontani ili su to bolovi na zagriz. Kada pacijent sedne u stolicu, mi uradimo pregled i RTG snimak, vidimo velike karijesne lezije na zubima koje su vrlo često otvorile zubni živac i da su mikroorganizmi ušli u zubnu pulpu. Tada konstatujemo dijagnozu gangrena zuba. To je jedna jako česta dijagnoza koju mi viđamo kod naših pacijenata i takvi zubi mogu da se vade ili mogu da se leče. Postoji indikacija za vađenje kada mi procenimo da ne vredi ulagati vreme, energiju, novac u lečenje takvog zuba, da on neće dugo trajati. Najčešće su to već parodontopatični zubi koji su jako malo u kosti, gde je živac inficiran i tada mi procenjujemo da je zub za vađenje. Ili idemo na lečenje tog zuba. Sad, ukoliko taj zub ima prav koren, velik koren, najčešće jednokoreni zub, tada lečenje nije problem, jer mi sa instrumentima vrlo lako možemo da prodremo do kraja kanala tog korena i ceo taj živac inficiran izvadimo u potpunosti i da dezinfikujemo taj kanal korena. Naime, poenta te cele terapije je da se uradi dezinfekcija kanala korena i vađenje tog inficiranog živca. Međutim, ukoliko je koren kriv, što je jako čest slučaj koji mi viđamo kada snimimo zub, tada lečenje može biti problem. Jer mi ne možemo standardnim instrumentima koje koristimo sa ručnim ili mašinskim proširivačima, odnosno iglicama za vađenje živca, kako to kažu naši pacijenti, koje nisu toliko popularne, ali često ih koristimo, da izvadimo ceo živac. I ukoliko ne možemo da izvadimo taj ceo živac, taj zub je osuđen ili na opet vađenje ili na operaciju. Mi vrlo često preporučujemo našim pacijentima da urade operacije zuba, da sačuvaju zub, ali to je relativno agresivna metoda i jedan broj pacijenata se pribojava i ne pristaje na takvu intervenciju. Međutim, sada imamo jednu novu tehniku rada koja nam omogućava da ne koristimo, da odbacimo ove ručne ili mašinske instrumente, odnosno iglice, a da efikasno izvadimo taj deo živca, da ceo kanal korena dezinfikujemo bez iglica. Naime, u pitanju je rad sa erbium laserom, on emituje svetlost talasne dužine 2900 nanometara i mi kada otvorimo taj zub i konstatujemo da je u pitanju gangrena tog zuba, unosimo rastvor za dezinfekciju u sam kanal korena i potapamo optičko vlakno lasera u taj rastvor i kada uključimo laser i on počne da emituje svetlost, ta tečnost reaguje tako što se stvara jedan efekat takozvanog hladnog ključanja vode, odnosno tečnosti, rastvora za dezinfekciju. Taj rastvor za dezinfekciju počinje trodimenzionalno da se kreće pod pritiskom u svim delovima tog kanala korena zuba i dospeva i do onih najudaljenijih zakrivljenih delova do kojih mi ne možemo da dođemo sa ručnim ili mašinskim proširivačima i tu ostvari svoj efekat. Znači, u stanju smo da izvadimo sve one delove živca koje ne možemo da uradimo sa iglicama i da dezinfikujemo i one delove korena koje nismo mogli da uradimo ranije, jer nismo mogli jednostavno da probijemo put do vrha korena. Tako da mi u toj prvoj fazi vršimo i mehaničko čišćenje, otklanjanje tog inficiranog živca i širenje kanala korena sa određenim hemijskim sredstvima koje ubacujemo u kanal korena i aktiviramo ih sa laserom. Posle toga prelazimo na drugu fazu, koristimo laser druge talasne dužine od 1060 nanometara čiju svetlost apsorbuju mikroorganizmi, njihova ćelijska membrana se raspada i smanjujemo broj mikroorganizama u džepu. I na kraju tako kada prođemo ovaj kanal korena sa dve talasne dužine svetlosti, mi dobijemo čist dezinfikovan kanal korena, što je osnovni uslov za lečenje gangrene živca i na taj način uspevamo da spasimo jako veliki broj zuba kod naših pacijenata od vađenja ili čak uspevamo da izbegnemo i hiruršku intervenciju. Tako da pacijenti jako pozitivno reaguju na to kad čuju da su izbjegli neki agresivan pristup i na taj način im sačuvamo zub ustima.
laserom skraćuje svaku intervenciju, pa je broj poseta zubaru sveden na minimum. Pitali smo doktora Lolina šta su zapravo stomatološki laseri. Lightwalker. U njemu se zapravo nalaze dva lasera. To je čist erbium laser koji emituje svetlost talasne dužine na 2900 nanometara. Karakteristika ovog lasera je da ima sistem prenosa svetlosne energije preko sistema ogledalaca koji se nalaze u vakumskoj cevi. Ovo je izuzetno značajno, to je jako važna osobina ovog lasera, jer svetlost koja izlazi sa izvora prolazi kroz ovaj sistem prenosa bez gubitaka. Ostaje usmerena, koherentna, pravolinijska i na poslednjoj tačci ispoljava jako veliku energiju. Na njemu mogu da se montiraju dva nastavka. Ovo je beskontaktni nastavak koji se vrlo često koristi za popravku zuba. Prilikom rada ovaj laser radi na distanciji, ovo je beskontaktni nastavak. Praktično on radi na santimetar do 2 santimetra udaljenosti od zuba. Njemu uopšte blizina nije bitna i jako ima mali gubitak kako mu se povećava razmak od zuba. Znači u ovoj artikulacionoj ruci postoje zglobovi, tako da je ona dosta komfortna za rad i pacijentu je vrlo lako moguće prići, tako da ona i nema neku težinu. Nazad postoji kontrateg koji praktično vraća ruku na svoje mesto kada želimo da je vratimo. Rekao sam, izuzetno snažan laser, 20 W, to je najsnažniji laser koji se trenutno koristi na svetu, izuzetno je koristan. Ne koristi se konkretno ovaj model samo za stomatologiju, već se koristi za druge grane medicine, dermatologiju posebno, ginekologiju i druge grane. Mi ga koristimo ovde u stomatologiji i izuzetno je efikasan i brz. Skoro u potpunosti može da nam zameni stare instrumente, svrdla, rotacijne instrumente, odnosno bušilice, kako to kažu naši pacijenti. Drugi laser u okviru ovog Lightwalkera je neodymium laser. To je laser koji nema vodeno hlađenje, kao što sam rekao, bez vodenog hlađenja, ali izuzetno ima veliku moć prodiranja i mikroorganizmi i ta tkiva koja su drugačije obojena, tamno obojena, crvena, ona jako upijaju ovu svetlost i zato nam je on koristan jer utiče na smirivanje te infekcije i na smanjivanje broja mikroorganizama. Ovdje se opet svetlost, za razliku od ovog prvog lasera koji sam spomenuo, gde se svetlost prolazi kroz sistem ogledalaca, kroz vakumsku cev, ovdje se svetlost propušta kroz optičko vlakno, kroz fiber vlakno i na taj način izlazi na polje gde želimo da deluje, gde ga usmeravamo. Znači, ovo vlakno je potrošno, mi ga postepeno skraćujemo i može cijelo da se zameni. Poštovani gledalci, laser predstavlja revoluciju u dentalnoj medicini. Koristan je u oralnoj hirurgiji, parodontologiji, lečenju afti i herpesa, skidanju kamenca, nezamenjiv je pri ugradnji zubnih implantata i sve je popularniji kod izbeljivanja zuba. Poštovani gledalci, koristim priliku da se zahvalim stručnom timu stomatološke ordinacije Dr. Lolin iz Novog Sada na nesebičnom zalaganju pri realizaciji današnje priče.